Oriyo mnyishengero wa Kashonjo mu district ya Kiruhura Honorable Tayewa Habat hagizirenguti kine mu gasho umwana kushitama hantebe nungi haza kaburo wa mushomesa kandi ogu nargamu atine cyayine abashomesa nabone stakeholder kushoma ku mwana konka nico kintu kikuru munonganye na mutume kuri izo ngo mwana no biyakushitama ha binyasi echo kumushomesa ntizo mutete kuzambinyasi Sine mugasho mwana kushitama hantebe nungi akaza mu kibina cy'uruji akaburo wa mushomesa narga matine cyayino mind echo nyenda mutume from today ngo zimbe twenda kwereka ko you standard no gira kizimbi cy'urungi umwana nashitamu naburo wa mushomesa narijira mwako ogu agumizemu yashobora ngo birukora ishomero no muzire umushomesa umwana hamwe na government konka baziro bwa hati tubakamanyira mirimo gwaba hishomero uwo kubanza no muzire uwa kabiri no mushomesa uwa kashatu no mwana kandi umuryango bashatu yomwe ayinovunaizwa nango wakanana government konka hi government yo kuremerwa abazire no twizeramo kakora fundraising to begekera mu primary school kandi nyana shobora abantu ngekira no mwiteka Education Act y'Enkumi-2008 section y'Ikumi negamba ahavunanizwa bw'abazire umwishomero omuzire inovunanizwa umwishomero okuhereza scholastic material ninga ebyo mwana kwetenga kukozesa no kuhereza ebyo kurya n'ebindi bikwetaga ahakuyamba umwana gwo kushoma Muhumuza David ashoborira akakwata hariya hagati y'ekanisa n'ishomero kandi yagira ngo kushomesa nicyo kikuru ariho bwenge obumuri n'ubuhabwa nbagira ngo hagwenke kanisa nungine abantu nibambeka munonge kanisa ebizimbe bukaba birungi kandi ishomero ukareba takurufo kanisa n'ishomero n'ikintu cyo namwe n'abantu batarakombeka kanisa nuba mu batarakombeka ishomero hato ubwari baranganya tiyenduro mbitekate nzakombeka kanisa anishomero ndiyombe Omuringo ngo gumwe mukuru w'ishomereri hasimure government hamwe n'abazire okubahereza obuhereza burungi obari kubakwatira hishomero mbya sente ahabwo byambugwe kuhereza ishomereri netereza UPE ebisa hishomereri abo kwaro UPE nechashura burtam yo kureberera ishomero kugure bitabo kugura cyoka kugure mwe byetengo byishomero kandi kindi eshashura abashomesa ba government abashomesa munana twena government ne bashashura Honorable Tayewa Habat hayongere yayihanangiriza abazire okwitantaro kushorera abana babo bakiri bato na munongo mu cyumureki so waba ryo muzire okashwerera umwana takashikira n'ubugwire nicenda amateka kandi shimiye kubona ubunani akwakenda amateka bana kureba yo mu cyaro abana babakoma burungi batakatamboreryo okumfutamboreryo amabizo bingi abamwe batunga accidents abandi bazagomazwa abandi mbashikirwe bintu byenseji abafite biri mu nsomo cyangwa umwana bamutwaro bamusubiza mu yakushwerwa nabwanyuma ishomero rubasize kurundana miliyoni 14 gashakwa Kanale Mensa abwa Sky TV ya Genshonga.